Kumsi benta ban penklan shushu ia ka jingdawa ban yo ia ka jelala jong bapura ka Hill State People Democratic Party menta ka khasantarik noi weng kalpani so iladi ka dekhot bapura jong ka National Federation of New State ka badai ka shatri bakdup ia kinong dawa jela hapo kari India habai keremat kilap thai kubor hadian beladap ka jelang jong ka Central Executive Committee jong ka Hill State People Democratic Party ka bala penlong hapo Emily Hostel u Presiden Barangba kani ka party uloong ba hakani ka National Federation of New State kidon sibun ba ki dekhot ka jingrung hakani ka kanhun kalong ban yeng teli kawai ban penpau hakinong ilam kari India ngilai kren yathir halor kajing penlong dekhot bapura ya ke HSPDP hakalama jong ka National Federation of New States kumut kene gadai ka kasenjuk lene ka shatri ka ba kedup ya baro kinong dawa state macamai agar India hadin mengenai seni bahakum ke parti ke beladan lepah ke manifesto pada constitution banile ka Kasinja state maka pentah ke Ndri Jongi bulan po Kasinja India de nilai rai minta kasi nilai simro da resolution ba ke HSPDP minta kasi rai bahkan long no pura kum kawen ki dekhot apo kata pengiong NFNS National Federation of New States hapo hangni haka NFNS dan sibun ba ki wei pat ki jai benri ki bedawa ya ke state ala jong ka jai benri ala jong ka green thali kumpulong hapo ke jelamai galia kala khamya iskmat ka Caroline State Movement Committee ni nang ne naga khasi jaintia ni ladon ngi khasi jaintia sampai HSPDP ke bawah Kasinja State tingin ni nang napo ke North East jungi gidon kum ka Bodolan ka Tripalan ka Tripura nanta ka Karbi Anglong di Mahasa di Duai bat nangta gidon ru kum ka Gorkhalan Budelkhan bat kiwi ki state ka hapo ka India de mata kasi ka ba ngi ka party ngi rai ka ni bandon hapo ka ka NFNS kalong ban ya yang lang teli gawai bat ngindon ru ngin yang teli lang gawai ban ya dawalang ban ya kersan lang iwei kesngawi ke score jong kinong elam kinong besar dari India jong ke parlimen kabar kita kasing ila shimru ya karai bangindon ban ya kenduk lang banyak kendulang tang ya gini kinong dawa state apo ke North East India bakinuan bandan ke je kendu kerpang badni HSPDP ke life utrik mentau nai kemud kinuan u joint secretary jong gane ka NFNS godai bas u Mr Stalin apo ka Karbi Anglong u don ru u Kochaman jong gane ka Federation of New States Bandikman Marak apo Garolan Garo Hills but kiwei ki leader ko North East kinwan bani kendu bani ka lai putri chongu ni ulai te ha kene ki kendu ni ka parti ni priang sum hai ki ya ke jing khot joki ya ke jing kwa joki bani shong bani perkat bani te na ka benta ka jing tip ka kham hai joki ya kene ka jela ka jongi ka bun sin ni don tang hapo ka Shillong an priang ye ki mo se kene kan lengok khendiat gi bun balang ong bangi ni kendu ya ki yang pelong dia kendu CEC kita dalam parti ha kalai putri mentau benai buat WBJA hapo mau handul kalau mangi ke parti ngidang da penjengsen ke mod jong mai hoping kungu founder president jong ke parti jongi pat kani kan long ke bangin pelong ya kata hang pai hapo West Khasi Hills Sibenta bat Eastern West Hasil Sibenta nama kade ke Jakarta be kendu motorishan ke Ramrai jengan constituency te hangni ngin se shop perkhat de bat kata ke perkhat ke jungi ba kene ke National Federation of New States kadon ru ke jingtmu ya kata ni sia tai maha ketika lai putrik ba baro gini ki jela badawa jela mai kandon ka jing ban stage ya ka demand jongki baro jungi lang ha po wa New Delhi au December kio te hangta kalong ban snow ha ka session ka ba
take a session jong ni telang ka khadu jong ni ka snem jong ka parliament ila khot yi lang baro te kalai putrik ni siarai kumnung in late kumnung in delegate sia kata ka jing ilang re kalong ka jing chu ji kalong ban te song no ya baro ki parlok ki badan ki jing chu ban ya dawala ka jong ka jela haga not is barak ni ya boy ki kwa ya 100% reception policy jongi kakasin je state is the only solution tenrei kat bagi jing dawa kadang ya the needs of the hours mong ilang no jing don kam jo kapor pade habangi ka ratio jo ka population mo ka ratio jo population ka khasi ba jangtia area mo ka tambun sha ya ka ratio jo ki parlok na po ka rilum garo tigron ka hok ingi ban ong ye ka bangindon ban haban nang revisit ya gani review ya gani nagamanta ka jinglong atpa ya ka hok jong no kusma namar ba kata ka sapo percentage kabala ayangi haki artli ki section of society kamdon ka justice ka babiang hangi kay ka jimur badong 10% la damatang idon tang halak unong susnong te 10% ka badong khat ndulak unong susnong asno ba kata ka hok banyo jong mangi ki paranong susnong hapo ka jela kamdon chu jing ya long balance tingi ha bandang le na ka ka ni pat ka jing pilenti jong ki khun samla ki balat penlut ya ka jing puli kapor bat spa jogi kimi pa islo bak sarkar kan snap bak chai score gani bakan shim bak ta jing lang lang ka jing men lang bak jing yo e ka state me khlia ba men swaru ban lang lang kam tai ban ye ban lang ban ye bhalang ban don ji sa shile shile